Wankore media tukirinze umukazi ari munayija wasebabi sababi abarabi bafe bankore media bagara kumanye sababi ye yavawa ye yani elinya die tufudi iririwa azari bwawa yakurirawa paka kutuka wano wetu kusanze kati sebabi msayi kwa sebabi yazari wene mbarara yazari wene mbarara bamujenga mwana mto. Okay. Nagenda ko side ze Uganda. Wazari wa muno mumbarara mwenyine. Wari ku mailo 10 no Rusaka urugende bushenye. Urugende bushenye. Baita mailo 10. Mailo 10. Okay. Okuva bano mutabu. Awe nazari wa keni mvao ni bantwala wa Uganda na inga ndi mwana mto. Okay. Then wa abazire bawe batero? Abazire abamu bakafa. Oh, sorry. So wakurira Kampala. Wiji kuna ni kambura niko garuka kunu inazariwe kwe kafuna. Wiji zina sebabi nibyo babe bakubatizo chere muto. Bazina ganja na tufundi mwanyeka godfule baguma. Godfule munyankore. Bukije buhoroje. Godfule baguma. Ngoma zina ganji abuba ntumire ba kubatiza abazire ba. Yeah. So sebabi wija izina sebabi ryatandikira nkayi. Izina sebabi awo mwaka gw'12 wala omusajja mutegese w'ebivulo bamuyita Abtex ogo wekikofiira oyo mumanyi muramu mu 12 awo nateekako ekivulo ani asinga obubi ani asinga ekivulo nekeetabamu ninsinga okuva mu mwaka gw'12 nimbasinga ate nga twali anfaanana nga nefaanana njeka erinnya sebabi nditandikira watuuka wali n'ogamba nti warayinza asinga obubi gala ate nibagenda okunyonyereza nga taliyo ansinga nefaanana era waba aliyo yerere bwabaayo agere so waba olyoko noyikakasa nosinga sebabi obubi iwe rugayo ijo kigambe ningo yeyereke nze nga mukwase bendera nga ntuula wali nawe yagala awumulako ati ntebe yagala ogite ati omulayi bwavaayo n'alabikako era mukwase bendera nange nenpumulamu. So abarebi tubankore media tulunsi kyayonjerayo na sebabi